the scroll from like. Initially was moves like around them now. Så bare prøv at se, hvad jeg kører den. He's running MSI. Ja, den lavede også noget Filum Dark, fordi den viste jo 4 installationsmedier. Ja. Jo. Der var jo kun 3 i. We're also driving the Asus motherboard system. In other words, we have been in CeBIT and also seen some excellent hard Vil du have med driver. over tilbage til IT, Johannes? Det er IT som der. Og CD'en også, jo. Vi skal lige over med den her. And some kølerpasta. Du er stadig kugler, men jo. Der er ikke nogen CD. Du blander lidt engelsk og den. Det kan jeg godt lide.